Kus pacet bisa nyetan jelema namun nanon bae ge. Contohna kieu. Go go Power Ranger! Ada apa, Bos? Pan. Datang saya tuh, nyana tuh. Si dipanggil siapaan? Oh, sia. Kudu mayar sia. Kenyana kudu mayar. Non, Bos, non. Pan sia. Siapa tuh buka duit? Ulah sok ngagerokeun aing. Siapaan tuh? Sia, jeung nanya aku duit bae. Urang tuh bukan naon, Pan. Sia sih ulah sak sebut-sebutna bae tuh, Pan. Segala go Power Ranger sia nya mah kuyaya nya ku jacat nya mah. Ka urang mah maldaikeun eta deh. Hayangan mah. Ih, penuh mah. Contoh doang, Mang. Kus pacet gitu suarana. Atuh heuh ulah sapa. Ceplak na bae. Ceplak na bae. Ngaromong bae, nek ditah naon? Tadi ngagerokeun aing. Itu mang, nyana mah salah ngomong, nyana mah nyontokeun eta doang, pacecet. Eta salah ngomong, jadi didinya lah datang bae teu menang gogoan. Ih, Teu ngarti, urang mah pokona teu ngarti, kudu aya duit, lamun geus datang mah, teu ngarti pokona mah. Siapaan? Tanggung jawab sia DP anta. Halo. Pan konyol Power Ranger. Mang, ini kan suara doang. Dikebugan kuing sia. Urang mah teu ngarti, pokona teu ngarti aing mah, kudu aya duit, terus diacak-acak kuing sia. Tenang. Aing DP na boga aing, ya. Sia tapi sangsung lempangnya. Ya. Ih banget lah sia mah teu buka duit. Tah, buka tah. Yo. Ih, embung aing embung sana. Gerak, lempang. Embung recehan aing mah embung. Gerak. Embung aing mah, mau ditarima sakitu mah. Boleh bere deui, Gus. Aing teh kuing dia hayang diacak-acak kuing. Embung. Pan konyol dah si Power Ranger. Yang diacak-acak segala. Tinggal aing yo, cawara konceak. Beri. Ayo lah. Gebukan yuk. Nek naon sia, nek naon? Pan, tolong Pan. Nek naon sia? Nek naon? Nek naon? Woi, nek naon? Woi, Ajar, Pan. woi, nek naon? Ya, woi. Pan. Saya lupa naik depan. Oi, saya keling Bible Indonesia. Ini dia. Naon? Abang-abang dia tajam masuk baca bangun si banyana. Bolak bae. Bangun. Bisa. Balik. Ayo bangun. Bejakeun geus sia ka aing sia. Oh, macam kami keur parusing, pagawean eueuh, naon eueuh. Yuk lah. Bener-bener tadi urang sengaja dogo. Hayal ge subuh. Mang, orang ngayal lu. Hayal. Oh, Hayal naon? ngayal kus becicet. Jadi orang kaya teh aja orang kaya kan nyana kaya. Jadi orang ngahayal ye. Jadi serba bisa bae. Duk naon bae ge tinggal kieu doang. Ulah tadi ulah ngomong car tadi tah. Ulah ngomong eta tah naon teh. Gogo eta jar ulah kusing datang deui. Heuh caranya eta. Ayo. Yuk ngahayal lah. Salah dia anu ngayalna. Sia teh. Mang, Aing lelah kolotan. geus teh. Aing lelahnya. Kunaon sih? Jada sia aing keur ngabebayang indah ge. Jeung mantan aing. Aing yang balikan deui. Ngaganggu bae sia. Babayang sih, Mang. Ulah nyiem aing. Itu namun dicium aing rontok, Mang. Naon sia ilu bae. Lempang ge sia mah tebeguk kieu ye. Sekamar kemana bahas ya? Tangan, kemana bawa? Mau bete, lo pagawan sia tak kemari. Sia hangan doang. Pokokku digaji tapi lo gawe. Gak butuh hese pansia di tanah. Iya, atau shopping lah. Kan udah dapet duit kemarin jual kambing. Tuh, liatin sendalnya baru mahal. Shopping ke mall. Maunya lu nggak pernah shopping, orang kaya juga. Pakainya baju itu aja. Pan haram ja dah doangan sia. Pan ada duit kemarin mbak di aing. Duit di aing, keuntungan aku sediakan kabeh. Aing teh ngasan 1000 ge. Mana aing mah capek. Sia ngasan segala macam pakai ngana baju aing. Saya mau kebeli baju aing mau kebeli.
Ih, ramjadah doangan. Nya saya. Masalah di Turki, emang di Turki. Asli Turki. Ramjadah doangan. Dah aku saya dipecat sih ya. Ngelawan mereka bos. Ih, ulah dipecat. Atau aku gimana ngasih makan mama sama adik aku kalau aku dipecat? Kan aku kerjanya sama pacet doang, jangan dipecat atuh. Udah amat pecat Ih, wae. udah tuh, Pacet. Cepat dulu aing di keluarga sih langsung kasih. Iya tuh. Aduh gimana So kalau aku bodoh lah. dipecat? Aku situ baik. Ih, Pacet, jangan dipecat. Jangan dipecat, Pacet, jangan Sampai dipecat. sampai angetes ya. Jadi saya merosot. Atuh jangan Tuh dipecat. man nama sia, dengan aing dengan kan. Ih, jangan dipecat. Dengan kan. Pepe. Tuh man sia. Terus kau ada aing geus mulai korupsi. Pantesan negara orang termaju, lu baju mah korupsi kok sia. Kumaha negara udah maju ya, kumaha negara. Kok masalah itu bisa korupsi segala macam. Bandan negara palingan, atau kudu mata koruptor tak kudu hukum mati. Haram jaro kan. Kumaha negara udah maju ya. Kesel Aisyah. Atuh Pacet, nggak bakal diulangi lagi. Aing punya kasia, tebayakin Ih, menurut dia. Pacet, jangan. Nggak bakal ngulangin lagi, Pacet, mon. Sekali lagi, kan aku mau orangnya jujur. Jajar jujur sia. Lah aduh kemarin gak kabukti sia tak korupsi. Kumaha orang gak maju tuh. Ih sia aja anak aing masih hang kaya ya. Hang jadi kaya masih jangan anak buah aing, jadi anak buah aing kudu jujur. Ulah sok korupsi. Jujur pan aing Nah mah. sebab nak kunci kasusnya tak jujur tak jujur. Amun saya jujur pasti siapa sukses. Bos, ayo ada di semuka mengisihalan. Bisa kan baik-baik guys. Ayo baiknya. Ih, Pacet. Aku mau kerja lagi, Pacet. Hey! Aku nggak bisa makan, Pacet. Aku ntar nggak bisa makan. Ayo dari ke Malaysia yuk. Gus. Ayo juga nyeri yuk. Kerja lagi. Gus orang mau dipecat. Kerja lagi. Gus. Kerja lagi kan tadi. Kis ulah ribut. Ya, enak sedih bebayang. Oh. Naon sih ya? Dok, aing pan kaya yeuh. Nikah jeung aing yuk. Aya syaratnya amun hayang nikah jeung aing mah Naon syaratna? kudu disuntik heula daek. Oke. Yang geus satu siapnya. Oh. Nyo sih. Kecelo. Hei. Si mah malah molor. Bu dokter, aku kan kemarin ikutin saran Bu Dokter. Kok aku malah jadi muntah-muntah sih, Bu? Saran siapa sih? Itu yang Bu Dokter bilang sarannya suruh makan tai. Gua muntah-muntah. Bukannya kuat, gua enak, malah muntah-muntah. Gimana sih lu, Dok? Emang eta tainya dikulup apa digoreng? Lah gua apain baik, gua goreng, gua semur. Ada aspa gua campurin. Buset deh, 2 hari 2 malam gua. Kagak diam-diam muntah baik gua. Ada mentak jelek gua. Salah ibu. Harus nih tikani pas lagi panas-panas udi, pas lagi sampai luar udi. Nah, di bangi nian udi. Apalagi dimakan pas pucuknya doang itu. Sehat itu ibu. Pucuknya doang. Itu pucuknya yang begitu tuh. Iya. Enak itu, Dok. Cobain besok pucuknya. Pucuknya, Dok. Iya. Besok gue jajalin dah. Pakai sambal yang enak kali ya. Iya bener pakai sambal. Mantep. Iya dah besok gue jajal dah, Dok. Pakai Itu sambal bener ya? pantes banget buat makanan orang-orang kayak ibu gitu. Kuat tapi ya. Bener. Iya deh besok saya jajal dah, Dok. Pan. Geus jadi tah ngayal tah. Ngayalan sia tah. Aing ngonong geus tadi. Tuh alhamdulillah. Udah tuh, buruan makan. Iya, Tuh, 2 lagi tuh. Buruan. Geras, sing lo makan enak. Buk ya. Tinggal ipan orang kaya yo. Terus kaya ini mah. Loba duit. Berayakan ya. Bro, makan lagi. makan. Habisin. Makan. Buruan. Beda posisi. Apaan, Mak? Nonggeng. Enggak. Lu. Ya. Buset dah.
Ayo. Ipan lu mah banget-bangetan lu anjing anak lu durhaka banget lu, durhaka lu. Ipan lu bacot. Pan berat mah pan, berat. Ipan lu bacot. Berat pan. Aduh Ipan, jahat banget lu bener-bener kaya lu. Aduh bener-bener kaya lu. Durhaka banget lu sama mak lu. Ampun gue dikerjain sama lu dah pan. Maju. Lu bener-bener lu pan lu. Makanya harus nurut sama orang kaya. Lu bener-bener kaya lu. Aduh sakit banget pan. Gua jadi orang kaya. Embung kaca. Bawa aing, bukan anak bos dia pas aing. Awas. Ayang gawe Jangan sih. Gas awas lah. Pas aing. Awas. Kunaon sih, Neng? Madi. Gas. Hah? Boleh kerja? Gawe. Tap, tidak mani kuaing gawe, tapi kuil bener sih nya. Heeh. Ayo mas siap ya kuil sia. Tidak mani kuil gawe. Wis cekal tas aing. Cekal tas aing. Cekal, hagamung. Aing mah ke sampingnya gagal siap merosot. Kunaon sih, Mang Cet? Bebek punten. Naon bos? Ganteng kan nih. Gitu-gitu aja mukanya buluk. Bos kaya kiki kieu. Ganteng kan? Ganteng kan ya? Ganteng kan? Aya naon sih da ribut bae di jauh ke jeulean ribut. Hente, Beb. Tadi kebandai jajan, hang jajan ya si Sapa tadi teman-teman duit. Cici. Pecat tikus ya, dah pecat. Cici, bukan. Ih, pan dibekep si anak urang Mang Cet. Sekalian bae tuh dicekek ame pae. Apanya ngaduk anak kenapa ya? Apanya mau maraban berenya? Parah mah. Kali lah. BKG berguna sebagai aing. Jadi aya batur aing. Ulah atuh. Tenang, pokoknya mah urusan ngajajan mah kurang. Harut. Heh, itu amat sih ya. Ih, ampun. Kamu kemana sih kemana? Biasa Mang Cet nek ngabohongan batur. Ih, nah kami bener teuing. Geus lah, kudu ngomong batur, lu baju mamang kayak sose beuh. Harut. Masih yuk tuh, yuk. Yuk. Dosa Tenang, mamang yuk. ngomongin mah. Asal daek jeung mamang mayu. Dan ngurudaknya. Sok laju seserian bae. Ih. Ih, kumaha sih budak yo? Ih. Mang, keresep-resep deh. Sia seserian bae, kos jelema edan. Tekan lagi ke ayo. Gitu. Atuh teu kitu teh Irfan. Mun sia ngahayal naon sih? Ngahayal naon? Maunya hanya penonton doang anu tahu. Alah, terserah sia Irfan. Bodoh amat. Alah, aing bodo amat. Terserah sia. Tuh, calo tuh dago tuh. Sleepy amat sih. Hei. Tuh, Pan. Sok laju asal saanya nage. Geus biang kerok, Pan, biang kerok. Oh, laju. Kenon sia di kon aing. Ada calok lu ngarang bor aing sia. Mayar. Laju bae. Mayar segala mayar. Tibang diuk di sisi. Ieu tuh sawas sia tuh. Ieu mah galengan batur kene. Amang sia seluruh ieu boga sia doang. Batur ke boga. Tuh, calo ngeunaan jasa tuh hes tuh. Tuh, calo. Angin ngenahon. Dan hubungan aing ke hes. Mah dari kieu, ieu mah kabeh boga aing. Batur boga. Aing batur gak ada aing. Tahu lu kayak enggak tahu aja. Ah, sia lamun teu jeung awewe sia kuing. Beak beriwan. Pan, ayo Pan. Calo udangkeun. Lo. Woi. Wah, Cala. pae uri mah. Tarang nginum sih cenah mah. Tahu dah. Mang, ini mah lipi. Mah udang meureun. Ajin geus Pan, lagu angkan Pan. Enggak usah bisik-bisik, sia. Ayo gerak, ayo tulan yo, waris sia ka aing. Pan, siap kan? Ayo. Alamat. Saksikannya. Panca Indra, langkah 12. Bang Bung Nabi Yusuf. Hei. Nah, lu mau kemana lu? Wah, yo lu. Makasih ya. Naikin. Asik makasih ya. Ayo